Ntate wa rona, lefatshe le aparetswe ke matswalo, lefatshe le aperwe ke bodutu ka baka la kwatsi e aparetseng lefatshe. Mabala a ntlo a hao a kwetswe, Modimo wa rona. Bana ba hao meya ya bona a idibana ke bodutu ba ho labalabela mabala a tempele. Ka hona re a o kopa Kreste hore maemong ana a boima ka lefu la hao le tshedise re matlafatse ka Kreste Morena. Johanne kgaolo ke a 19, Temana ke a 17. Ya ba o tswa a jere sefapano sa hae, mme a tla nqalong e bitswang lehata, ka Seheberu ho thwe ke Golgotha. Ba mo thakgisa hona moo. Re kena jwale mantsweng a supileng a sefapano, mme mantswe ana a tla hlanthollwa ke baruti ba supileng. E le moruti Nkosinathi Nombula wa Thabong Welkom, moruti Sirei Mapujane wa Prejohnskroon, moruti Mamudupi Ledimo wa Thabong Welkom, moruti Matebesi Lakaje wa Kwakwa, moruti Diphoko wa Sasolburg, moruti Thabisa Ntlatseng wa Sasolburg, ntano ba moruti Makhele wa Bloemfontein. Mantswe a sefapano. A re boele re kopane le Kreste Jesu a re tlisetsa molaetsa wa sefapano, e leng molaetsa o kgutlisang lefatshe mmoho le motho. Ke ka mora hore mokgathala o moele hodimo, madi a tswang maqebeng a kopotsa, mme Kreste Jesu o kebisitse hlooho, o phomoletse leeto la sefapano ho tloha lefatsheng tlase setulong sa kahlolo sa Gabatha, mme ka nako ena o phamisa hlooho ya hae a tadima setjhaba se bileditsweng Paseka, mme a tadima lehodimo mahlo a hae a le setjhabeng, a bua mantswe ana: ntate ba tshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Konyana ha a bua mantswe ana, o netefatsa popo ya Modimo hore e kgutlisetswe bohareng ba qaleho ya lerato la hae. Ke ka baka leo mongodi a reng o ile a phamisa lentswe le leholo, a re ntate ba tshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ka nako ena ha Kreste Jesu a bua mantswe ana, wa lekanya seo moprofeta Esaya ke la bua ka sona, a re bile nku e semumu pela bakuti ba yo, mme sebakeng sena ha konyana e phamisa lentswe jwalo, e netefatsa polelo e reng o na sa kgutsa ka re o leeto, empa o na bua le lefatshe. Lebakeng lena la lentswe la pele, molaetsa wa hae ke hore ntate ba tshwarele, hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ntumelle momamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM, momamedi wa Molelwa, re ke re tadime mantswe ana jwalo ka thapelo. Mantswe ana ke thapelo
ya boprista eo re e bonang bukeng ya moefangedi Johane, hape ya setjhaba sa tsamayang le sona, mme ho Modimo le diatleng le ka nako e nakonyana o beha lefatshe le mahlokong le aparetsweng ke boima le bothata ba sewa sa letsatsi le letsatsi se nyologang ka dinomoro, mme konyana ha re teleka re lekanya gore o na ba shebile, empa go ya ka taelo le mosebetsi wa baprista testamenteng ya kgale, moprista e ne re hankile dillo tsa badumedi a tamela segalalelo pele a dumellwa go kena segalalediso, o ne a phamisa konyana ye seatleng sa gae a ba bua mantswe yana, ntate re negela go wena dillo tsa bahlanka ba gago, mme ke sao konyana ka nako ena le motsotso ona e se etsang e tlisa ho Modimo mahloko le mahlomola, maima le mathata ho Modimo a matla ohle, mme o sebedisa mantswe yana ao re a bonang lentsweng la bosupa e le mantswe a reng ntate, ana mantswe a le ntate a re a tadima Seheberu ke ana builweng ke monna Paulos ha ngolla phuthego ya Baroma, mme a bua mantswe yana re neilwe moya e seng moya fela, empa moya wa bohlale le bohlanka o re bitsang ka ona ntate Aba, mme Jesu Kriste boemong bona ha re Aba, hobane Aba ke ho lekanya lerato la ntate ho ngwana hae, empa o sebedisa pater e le lentswe le hlalosang mookamedi ya bonang o tseba seo re se hlokang, mme lentswe lena ha le sebedise jwalo ka la bosupa o sebedisa moelelo wa teng gore Modimo o keke wa tlohela lefatshe la lahlega. Ke ka baka la bua mantswe yana ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang, bothata ba bona tsietsi ya bona ha ba tsebe. Naha ya lla, tlhaho ya lla, magodimo a lla, ka baka leo motho a na polokeho, mme Jesu wa mo kgutlisa ka lentswe le reng ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Anang momamedi ya ratehang Pasaka yena e tla wena tjena e le ba bohle re ba etsa dibe hobane re na sebe nnete a yo rona, empa ha re ipolela ho Modimo ya lokileng wa tshepeha. Ke ka baka leo Jesu a nka kgato ya motho, mme a beha motho kgatong ya hae ka lentswe le reng ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ngalong yena tulong yena Jesu ha buelle motho, empa o buella tlhaho, o re tlhaho e hlokomela motho, motho a tseba e hlokomela. Re bona taba yena bukeng ya Genese ha ne motho matla hodima tlhaho hore a be le taolo ho yona, empa letsatsing lena motho o sebedisitse matla hampe o ja dinoha, motho o sebedisitse matla hampe o nwa petrolo
motho o sebedisitse matlampe le ka lebitso la mopholosi morena wa rona Jesu re ho Modimo ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Ana popo ya motho ha e seatleng sa motho empa e seatleng sa Modimo. Jesu go tlisa mahodimo, go tlisa lefatshe, wa di bopaganya ha mmogo ka tsa lentswe lena. Ntate ba tshwarele hobane ba wetswe le ke moya wa bosoto, moya o tletseng polao, moya wa ho tswelana matla. Bana ba bolawa, bomme ba bolawa, basekenyena. Jesu re sewa se re wetseng hodimo ha se morero wa Satane hobane Satane hana matla, empa Modimo nka taolo hobane kereke ya hae ha e sa tshepahala pela hae le sefahleho sa hae. Ke ka baka la hore go tlisa dinako tse fetileng mo motho a kila bonwa pela sefahleho sa hao ke kabinete e itseng. Bona motho ya bopilweng ka setshwano sa rona ke tsao Jesu a se bolelang. Ntate ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang. Tsietsing yena, bohlokong bona, boimeng bona, bothateng bona, tsena tsohle di patatso mahlo a rona. Mme Jesu o bua puo ya moprofeta ya itseng moya wa Modimo o tlowele batho baholo ba bone dipono, ba lore ditoro, bana ba profite. Ke sao Jesu a se kopelang lefatshe la hae le motho lefatsheng. O re ntate ba ne sebaka hape batho ba hao ba tshwaneleha ka dingaka tsa rona, ka maponesa a rona, tseleng tsa dipaseka, kotsing tsa tsela. Ntate o ba etelle pele, ba tshware ke letso la hao, ba tataiswe ke mohau wa hao. Ntate, ntate, ntate ba tshwarele hobane ba tsebe seo ba se etsang. Meqetellong a dia hlooho ya ka bona mora le mmae pela sefapano ka Kriste Morena. Amen. Re kopana pasekeng e lefifi ya load shedding ya moya. Re kopana le Jesu sefapano a thagisitswe le disenyi tse pedi, se seng ka letsohong le letona, se seng ka le letshehadi. Ena a le mahareng a bontsha borena le poloko ya maphelo a ba lahlehileng. Ha o hopola hantle disenyi tsena di sefapanong ka baka la melato ya tsona. Kriste yena o sefapanong empa a sena molato. O sefapanong ka lebaka la melato le dibe tsa rona. Baebele ha e re bolelle mabitso a disenyi tsena, empa re tseba hore ba sefapanong ka lebaka la melato ya bona ba ne ba hlopha setjhaba, ba kgathatsa setjhaba. Empa ka thuso ya ditsebi tsa thuto ya Modimo, di realeng ka letsohong le letona, lebitso la hae e ne le Dismas, ho ya ka efankgedi ya Nikodema e leng siyo ka hare ho Baebele. Lebitso lena Dismas ke lebitso la Sekgerike le bolelang ho dikelwa ha letsatsi kapa lefu, se ka letsohong le letshehadi
lebitso la sona ke Gestas, le lona ke lebitso la Segerike le bolelang ya dulang a tletleba kapa ya dulang a complaina. Sefapanong re lentsweng la bobedi ka mora lentswe la pele le leng thapelo ya Jesu a rapella bahlorisi le dira tsa hae. Ntumella momamedi ya ratehang fatshe sefapanong ba tshwere meeting kapa kopano e fatshe sefapanong ke ka Kriste mme le hodimo sefapanong ho na le kopano kapa meeting o sephiring o sa tsejweng ke ba fatshe ebile ba sa utlwe ditaba tsa teng. Bana ba hodimo kopano ya bona ke ka Kriste. Re utlwa sesinyi sena se joina kopano ya fatshe se soma Jesu le sona se re kare ha ile wena Kriste o ipholose le rona o re pholose. Empa se seng sa mo kgalemela ha utlwa a akaretsa a re rona re pholose e ka se re ho yena momamedi a ratehang. Nna karolong ena ntlose ha ke sesinyi se tshwanang le wena. Ntho e teng e ke etsang ke hore ke a tseba lefatshe ke la Jehova le tsohle tsa ho lona. Ke ka ona a reng nna le wena na wena ha o tshabe Modimo ke momamedi a ratehang. Basekeng ena ya selemo sena re hloka batho ba buang jwale ka sesinyi ba re maemong ana a corona ha o tshabe Modimo ke o tswela pele wa mo hopotsa hore bona ba loketswe ke ho ya sefapanong hobane bona ba tlohetse ho etsa dintho tseo ba neng ba tshwanetse ho di etsa mme ha o polokeho ho bona. Empa hore ha re ipolela dibe tsa rona o tshepehile o lokile hore a re tshwarele bobe bohle le bokgopo bohle. Ke ka ona sesinyi sena se nka qeto ya bophelo ba sona se tlohella sesinyi se seng se rateleha ho Jesu ka maqeba le bohloko ba sona. Ha se batle permission ho motho kapa ho motswalle se iketsetsa monyetla wa ho hopola mantswe a reng mpatleng ke sa fumaneha a hopola mantswe a moprofeta Jeremiah pitsa ho nna ke tla arabela ka ra bohloko bona hara lefifi o phuphuletsa senotlolo sa mohau o re morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao o bua mantswe ana ka mora hore a ipone hore ke moetsadibe. O bona Jesu e le morena le mopholosi wa hae e ka se re o nkgopole le ha ke tabohetswe tsa lefatshe di ntahile e ka hore o nkgopole ha o kena paradieseng e ka hore nthole wena morena ntlhatswe o nthathusise ke be motle nakong ena fela hore ke seke ka roneha. Momamedi a ratehang Basekeng ena selemong sena o iketsa sebaka o re nkgopole ya matla ha lefu le nkgatella e ka sesinyi sena ha kopa Jesu a mo hopole e ka o binela fatshe mantswe a mmina thoko ke boletse phatlalatsa kgoro ya lehodimo sefapano se ntjhabela ke kganya ya lerato e momamedi a ratehang motho a hopolang ke Modimo ke a tsebang matla a Modimo le ho rutswa ka le Modimo. Basekeng ena e mahlonoko e teng thapelo e o e etsang ka hara lefifi le letsho o ntse re nkgopole wena ya matla
ha sebe se nkgatella nkgopola modimo le bana baka ka ga lefu lena la coronavirus e ka se senye sena se qaniekelelwa nguwe ndophalala njengamanzi qetellong Jesu o re ho yena ka jeno lena gona jwale gona motsotsong ona Jesu ha mo hopotse tse fetileng o re gona jwale nakong ena o tla ba le nna mosong wa ka o tla ba le nna ka hare ho paradise e ka se senye se re ke tedile tsa lefatshe ke hlabane le tsona ka Jesu wa ye ho nna e momamedi le wena pasekeng ena e bututu e lefifi o ka iketsa sebaka wena le ba lelapa la hao o ka modutsi ka ra lefifi ka ra mahlomola o ntse le nkgopole modimo ha lefatshe le bapala ka nna nkgopole modimo ha lefatshe le bapala ka bana baka le ba fetsotse ditlatla ba ya hodimo lefatshe nkgopole modimo wa ka ha ke le ka ga ditlhekefetso molekane wa ka a ntlhekefetsa nkgopole pasekeng ena modimo wa ka ha bana dithethefatsi di bapala ka bona ka re ba Jesu ke o re ka jeno lena motsotsong ona gona jwale o taba lena paradise le wena momamedi pasekeng ena ha o reteleha ho Jesu o mmolella tseo kgathatsang tsa lefatshe lena o tla o tiseletsa o tla o bontsha hore ke yena morena le mopholosi ke yena pasekeng ena o tseba hore Kriste ke yena fela ya tshwere meya ya rona ka Kriste morena amen. Le lentsweng la boraro mommamedi wa ka ya ratehang la Jesu sefapanong a bua mantswe a reng mosadi bona mora hao ke eo mora bona mmao ke eo ge serapeng sa Gethsemane hodima thaba eo thweng ke a Golgotha moo Jesu mommamedi a leketlileng teng thupeng ya Calvary a lepakeng tsa lehodimo le lefatshe moo a thagisitsweng teng le disenyi tse pedi ha o ne o mo tadima Jesu yena mmele ohle wa hae o ne o ranthane o pepedane ke o shapua ke baetsadibi mmele ohle wa hae o opelwa o babaelwa ke bohloko o tabuile hampe ke mateba a tshabehang a bohloko lengolo le re ho tloha bohatong ba leoto ho isa hara hlooho ho se mo phunyohileng teng hloohong ya hae ba mo rwesitse mofaphahlooho wa meutlwa mofufutso wa hae o fetohile diphophi tsa madi o re moprofeta Isaiah mommamedi ha bua hantle boemeng ba Jesu bo waneng a le hara bona o na le mantswe a reng o ne a sena sebopeho le hae le bokgabane matshweletshwele le diketekete tsa batho banna le basadi ba mo buhile ba mo tadimile ka kenehelo o re moprofeta Isaiah ha bua hantle o re o nyatsitswe ke batho a furallwa ke batho a le khare o mahloko le mahlomola ho se ke ya mo thusang empa a fanyeilwe sefapanong ka lebaka la sebe sa rona e mommamedi wa ka ya ratehang ka hara mahloko le mahlomola ao Jesu a iphumanang a le ka hare ho ona o bona ngwana bo mmai o bona mmai Maria o bona Maria mohatsa Cleopa o bona le Maria Magdalena mmoho le morutuwa ya neng a mo rata e leng Johanne o ba bonela lerothong ba bapile le yena o ba bona ba tsholla meokgo ba mo llela ha ba bona mahlomola a leng hona sefapanong ba mo tenehetse e ka bo Johanne ba o ba dutseng teng tlasa mangole a Jesu ba ntse ba bina mmino se fela o reng ba mo sale morao ba itele pele ba tle ba shwele dikano tseo ba leng ho tsona e mommamedi o re Jesu ho bona ha ba fa mantswe a matshediso a ba kgothatsa o re ho bona senteleleng iteleleng lona le bana ba lona ha ba mo tadima
bo Johanne e ka ka ba bona morwerwe a theke Jesu ka lentswe a leketlile sefapanong ha bua le bona o re Jesu o bonela maile fifing a hlokofetse alla ha bohloko e ka ka ho hopotse bantse a monna moholo Simeone bukenya ha ya moefakgedi Lukaring bona ngwana enwa o betse howa le ho tswa ha ba bangata le ho ba pontsho e hanyetswang o re lerumo le hlahlaba pelo ya mosadi ha bohloko ho do mehopolo ya dipelo tse ngata e tlo senolwa momamedi wa ka ya ratehang Jesu ha bona ho e ka ka wa phosa ka mina sefela kodi ya malla seding le fifing le letsholetso bofuteng o gopo ikgethello na ba Jesu ganang ka khalalelo le emekhwen le bonisetsela ya ba Jesu o meketsa ka lentswe le leholo le phaming a re mosadi bona morahau kieo mora bona maukieo Jesu ena o etsa poelano bommamedi wa ka ya ratehang ha leketlile sefapanong ya motho le mai ha tsadima a bona lefatshe le senyehileng le bodutu ka morao le Jesu a re kopele tshwanelo ho ntataile hodimong gona ba etsa dibe o re Jesu yona a ba etsa poelano le sesenyadi ka bona bosung bona ke tla ba lwena paradising tlonyantate mommamedi hohle mo mametseng o le gona teng ba se kenyena diteng dintho tseo tantileng tseo bofileng ha bohloko bophelong bona bana ba hao bao ba tswetseng le leloko la hao ba o fetohetse ba o hloile ba o fudaletse ba o tsohela matla ba o rohaka ba o file matseba a bohloko bophelong ba hao o dula o tsholla meokgo bosiu le motsheare e ka ka bua mantswe a moprofeta Isaiah a reng ke fepile bana ke ba hodisitse empa ka jekolena ba ikgantshetsa nna mommamedi ba thobana o lelelletse hobane ha bana poelano le wena e ka jekolena mommamedi wa ka ya ratehang etsa poelano le kade boemo ba bophelo ba o leng kade o bona mosadi bona morahau kieo mora bona maukieo ngwana lehlaswa le ena mohla ikelellwa a ikgopola a nyatsa diphosong tsa hae lengolo le le o kgutlela ho ntatae o re ho yena ntate ke sitetso le hodimo le wena o re a ke sa tshwanela ho bitse mong wa bana ba hao o etsa poelano le ntatae a mo amohela tlung ya hae mommamedi le wena ke nako hle Jesu ha le sefapanong ho re o etse poelano le ba leloko la hao le Josefa le yena mo hlahisang poelano le bana babo lengolo le a ba nkela ntlong a ba tekela tafole e ka re na utlwisisa mantswe a Dafita a na le ho teka tafole pela ka pontsheng ya diratsaka o re ha etsa poelano le bana ba bona a ba fa tshwarelo o na le mantswe a reng le na le lakaditse ho nketsa hampe a thia le tsebe hobane e ne le morero wa Jehova mommamedi wa ka ya ratehang ke nako e thata nako ya bohloko e batlang poelano eo ka letsatsi le leng eo Jakobo a kileng a etsa poelano le Labane o re ba etsa mokolokotwane ba jela teng hodima ona o re Jakobo ha tadima Labane malomai o re mokolokotwanena o re ke kgalete o re le Labane ha tadima Jakobo o re ho yena le nna ke hloma mokolokotwane ke re ke ja gare sa udutha o re ke mokolokotwane wa bopaki o re ja o fatla lebele dipakeng tsa ka le wena o re le ha re kopana tle re se ra kopana ka tsembi mommamedi wa ka ya ratehang ena ke nako ya o re di kgathallane ena ke nako ya o re di kopane mosadi wa shune mohlale tlung ya hae ha o fihla monna wa moeti o kenehela moda hae o a mo boulela ha mo wa tumela o re ho yena dijo tsena tsa o re nang le tsona di leketse rona fela re ntane o tlo ishwella empa ka lebaka la mohau a tseba hobane ke poelano ha mo wa tumela fela bophelo ba e bateng mommamedi wa ka ya ratehang ena ke nako hle ya o di re khutle re etse poelano le o bohle ba kileng ba re etsa hampe le bohle ba kileng ba re utlwisa bohloko ba re sitela
Momamedi tloho jwale o lahlele dipelaelo tsohle tsa hao ho Jesu Sefapano, o lahlele mathata le ditsitsi tsa ho yena, o re o tla o hlolela. Momamedi wa ka ya ratehang, o re o hahaballe pele o leballe tse fetileng, se fela sa teng ke se ding, sefapanong tshwanelo e teng le bophelo bo sa feleng. Momamedi ka hara poelano e tswang ke Jesu sefapanong ya motho hore a kgomagelane le ngwanabo le mmae le lelapa la hae, o bolela hore mosadi a hlokomele se ka lesong ya hae, le mona le yena a hlokomele mme wa hae le lelapa la hae. Momamedi lengolo lena le re ba phuthane, ba ratane, ba hlokomelane o re bophelong bona. Mosadi bona mora hao ke eo, mora bona mmao ke eo. Ngwaneso ya ratehang sefapanong pasekeng ena, tlo jwale Momamedi re atameleng sefapanong ho Jesu suna ngaka ya batho, sedibeng se lokisitsweng se hlatswang batho melato le ditshito tsa lona. Momamedi ke rata hore fela Modimo a le hlonono fatshe, a le boloke, a le fe bophelo, a le pate ka Kreste modena, a fedise lefu le ka dona da dona, a le fe mohau ka Kreste modena. Amen. Re udima thuta ya lehata e bitswang Golgotha, ke difapano tse tharo udima thuta ena. Sefapano sa Jesu ke sefapano se mahareng ka mahlakoreng ho sefapano sa Jesu ke difapano tse pedi sa disinyi se thagiswang mmoho le Kriste. Morena Pilato o manehile lengolo hodima sefapano sa Jesu le ngotsweng ka Seheberu, Selatine le Seroma, mantswe a tletseng ditshomo a reng dumela morena wa Bajuda. Tlase sefapano ke masole bangodi ba molao. Re bona Maria Magdalena, re bona Maria Masalo le Jose, re bona le Maria emo ba neng ba mo latela ha ntse a le Galileya. Jesu ha o batla ho ba hora ya boroba mono le mo, ka mora hobane naha yohle e aparelwe ke lefifi, o hwelesa ka lentswe le phahamileng o re Eloi, Eloi, lama sabakthani. Ha o fetolwa ke o re Modimo wa ka o ntlohelletse. Momamedi wa tshebeletso ya lesedi,
Jesu ha sebedisi puo eo batubi bahai bai sebang ha sebedisi puo eo batubi bahai bai kraesing impau sebedisa puo ya se ara me upisan tatai harali fifi uri Elohi lama sabakatani mutimuaka untuelesing tumelamu mamedi rikerishebe lentulelena Elohi liswakutum yalentri lebiswang Elohim elelibiso lehalusang yapahaming yalengahudimu mutadi limupeti warieto Jesu ubisan tatai ubisan Elohim ilang Alpha ilang Omega harari Jesi harana tata harari fifi uyahalesa uri mutimuaka unkwelesi umamedi pasekenyena sifapano sa Jesu simaharing alifasi lelehodipo lefasi halemubaki lemuswetsi kamati lemuruhaki jalo ka moprofita Isaiacho aronyasitswe a furalwa ke batho ke motho a mahloko le lehodimo ha le soka le na le sebaka sa hae sa ho mo amohela ka lebaka le sebe seo a se tjereng empa Jesu o ithola a le sepakapakeng o bitsang tatae Elohi lama sabakathani modimo wa ka o ntloeletseng momamedi wa tshebeletso ya lesedi pasekeng ena lefatshe le Afrika Borwa re jwalo ka Jesu re a phaila ka hara lefifi ka baka la bohloko bona ba coronavirus empa Jesu ka hara lefifi o ntsa welesa hona ke sesupo sa hore re bina mantswareng ke lebela lesedi bosomba tsietsi welesa South Africa welesa Elohi le nakong ena ya di-corona welesa Elohi le nakong ena ya mathata welesa Elohi modimo wa ka o ntloeletseng momamedi wa tshebeletso ya lesedi mona Jesu o re bontsha hore ha o bitsang tatao ka tumelo ha o bitsang tatao ka moya o tletseng tshepo o tla o arabela ka mora taba tseo naga yohle ha e keta ho fifala lesela la tempele la hao a ka lehare ho tloha hodimo ho ya tswa fatshe ditopo tsa bahalaledi tsa tsoha
momamedi wa tshebeletso Pasekeng ena le maemong ana lesela la tempele la wile ka lehare tse patilweng di suthisitswe motho mang le mang a ka kgona go ya ho ntatae a ipuelela le yena le wena nakong ena ya bohloko moheletse nakong ena ya lefifi moheletse mohlomong re kopana le wena Pasekeng ena lefatshe le o lebetse bao ba entseng hantle ke bona ba o tswela matla ba o leng kgale o ba thusa ka nako tsa mathata ke bona ba fetohileng dira tsa hao ho bolela hore o ska ba wa fellwa ke tshepo hweletsa Eloi hobane Modimo wa rona a se Modimo o sa utlwing batho ba ona Jesu o bisa ntatae utlwa masole a mmuso wa Roma ba rubitsa Elia a tea batsebe o bua ntatae ka sebele Eloi lama sabadathane Modimo wa ka o ntweletse taba tseo ha di fetile Jesu ka o tseba taba tsohle di phethehile a re ke nyorilwe e le hore lengolo le phethehe momamedi wa lesedi ke a o dumedisa thapameng ena ke a o mema ho robe le nna ka hare ho lentswe la bohlano le buang ke Jesu ha le sefapanong lentswe la bohlano la Jesu ke lentswe le lekgutshwanyane moefangedi Johanne ke ena fela ya buang ka lentswe lena ho ya ka Johanne Kriste o buile sena hoba a bone hore taba tsohle di phethehile o susumetswa ke ho bua mantswe ana hobane o bona hore morero wa bophelo ba hae le thomo ya hae ho ya ka mangolo le thomo ya hae ho ya ka boprofeta e phethahetse Tumelle momamedi ke re ho wena Jesu o tsamaile bosiu a kena makgotla le makgotlanyana o shapue ka diphafa Jesu o ile a kgokgothellwa sefapanong Jesu o tswile maqeba le a meutlwa empa ha ona nako mo re supang hobane Jesu o kile a itjheba kapa a ba le moya wa tletlebo seo bangwadi ba buang ka sona ba re o ne a kgutsitse empa ha le sefapanong ka morao ba a bone hore tsohle di etsahetse ho latela mangolo le boprofeta a hweletsa ka lentswe ke nyorilwe lentswe lena leo Kriste le buang ke lentswe le pakahatsang hore bodimong ba hae le botho bo ne bo le teng lentswe lena la bohlano
ke le pakahatsang hore Kreste la ene le Modimo empa o nkile sebopeho sa botho tsohle tse etsahalang motho o na di utlwa. Bebele ya Johane e re a nkuwa ke moya wa mme a felleng a itibadijo ka matsatsi le masiu a mane pheletsong ya ona a lapa momamedi Jesu e ne e le Modimo ya dulang ka hara batho o na nyore a le leetong a fetile sedibeng sa Jakobo lenyora le kale ho mo tshwara ha fitha sedibeng o bua le mosadi o re ho yena ya nwa metsi ana o tla buela nyore empa ya nwa metsi ao nna ke mo fang ona a ke a hlola a nyorwa momamedi wa ka ratehang o tswa ke e ke itlisang ho wena ke hore a kae metsi ale ao Jesu a itseng ha nwele a ke a hlola a nyorwa hore o utlwisise taba ena hantle. Mosadi wa Mosamaria hore morena mphe metsi ao ke a nwe bakeng sa hore a mo fe metsi o re ya bitsa monna wa hao ha se taba ya metsi empa ke lenyora la hore sokoloha o retelehe mekgweng ya hao. Ke nyorilwe ke lentswe lao Jesu a tebang lehodimo ha hlotse lefatshe o tadima lehodimo o re ke nyorilwe hobane moprofeta Amose o re ho rona le teng lenyora la e seng la metsi le teng tala e seng ya dijo empa lenyora lena ke o nyorelwa mantswe a tswang molomong wa Jehova. Ke nyorile ha o bala Psalme ka 42 se fela sa bana ba Kore ba re moya wa ka o nyoretswe Modimo. Ha wa nyorelwa metsi, ha wa nyorela lefatshe. Ha o bala Psalme ya 63 Dafita ha le lefelleng la Juda hore aho Modimo moya wa ka o nyoretse wena le nama ya ka e tsitselela wena le teng lenyora la moya ka baka hopola mina thoko ha a re jwale ka kgaba e solla e batla sediba moya wa ka o tsetselela Modimo wa ka. Ngwaneso haebe o batla ho utlwisisa lenyora le boima e ya paleng ya morwile Lazaro o tla utlwa hore sebe le dihele di bolaisa lenyora. Ebile ke balang e re a hweletsa morui a re ntate Abrahama romela Lazaro a kopetse metsi ka lenala a tlo phodisa leleme la ka hobane moo ke leng teng ke a tšhaga bonyela sebe se bolaisa lenyora. Jesu ya nyorileng ke ena e fa kgeding ya Johane a reng e ka re ha e mong a nyorile a tla ho nna a nwe empa ka tjhekolena o re ke nyorile. Ka lentswe lena Jesu o shebile hae, ka lentswe lena Jesu o utlwisisa mongwadi wa buka ya tshenolo ha re ke nna Alpha le Omega ya nyorileng ke tla mo fa fela ho nwa metsi a sediba
sa bophelo. Ngwana weso ha o e bala temana ena e re e mong a matha a qopetsa sene a isa ka isapa ho yena. Ntumella pasekeng ena ke re wena ke nyorilwe ile ya bitsa lefatshe hore le tlisa sene, empa lehodimo o kenya tshenolo e re metsi ke a sediba sa bophelo. Lefatshe le tla o nwesa a sene. Momamedi, ha o nyorwa le bao ba entseng hantle, le bao no ba rata, le bao no ba tutubulla mahlo, le ba phelang ka baka la hao, ba o fa sene ke mokgwa wa lefatshe. Empa ha o le motho ya tshepang lehodimo o re jwale ke kgwatswe ka mehla mohau wa modimo, ke qadile ho iketla tshepong ya hodimo. Tsamaya le modimo le nakong ena jwale ka Kreste Morena. Amen. Momamedi ke a o dumedisa pasekeng ena e sa tshwaneng le dipaseka tse ding. Re kopana le Jesu a le sefapanong thoteng ya Golgotha, mme a bua lentswe la hae la botshelela le reng ho phethehile. Batho merithing ya sefapano ba batla ba fokofokotsehile, mme ho setse methwaele fela ya batho ba reng re batla ho bona ho fihlela pheletsong ya ditaba tsa sefapano sena. Mme Jesu o etsa lentswe la tlholo. Lentswe lena momamedi ha se lentswe la mohlolwa, empa ke lentswe la mohlodi ya yentseng mosebetsi ka ho tshepahala. Ke ka ho lentswe lena le reng ho phethehile. Lentswe lena ha le re ke fedile kapa ke feditswe, empa lentswe lena le re ho phethehile. Lentswe lena momamedi le tla jwalo ka tlaleho, jwalo ka ha mookamedi wa setjhaba a bitsa kopano ya hae ya setjhaba ya selemo, a fana ka hona ho re o bitsang State of the Nation Address. Mare Jesu ha etsa tlaleho ya hae, ha etse a alletswe dimata tse kgubedu, ha etsetse ka hara ditjhemba. Mare Jesu o etsa tlaleho ya hae a le thotheng ya Golgotha, dipikiri di tshwere mmele wa hae. Mme Jesu sefapano se fetoha sefala sa hae, o bua mantswe ana a tlaleho ya hae ho phethehile. Momamedi, ha o ka bona kapa wa utlwisisa tlaleho ya selemo e tswang ke mookamedi wa setjhaba, e na le dintho tse latelang tse tharo: e lokisa tse senyehileng morao, e lekola maemo a ditaba jwale, mme e fana ka tsela le mokgwa wa ho ya pele. Jesu ka lentswe la hae la botshelela o arabela tlaleho momamedi eo kabinete ya lehodimo ka letsatsi la botshelela e reng ha re etse motho ka setshwantsho le ho tshwana ha rona. Mme Jesu ha arabela tlaleho yena o e arabela ka lentswe la botshelela a le dihoreng tse
tse tsheletseng tsa sefapano. Mme tlaleho ya hae ha se mantswe a mangata, Sesothong ke mantswe a mabedi ho phethehile. Sekgerekeng ke lentswe le leng, Tetelestai. Senyesemaneng ke mantswe a mabedi. It is finished. Momamedi, lentswe lena la ho phethehile le lokisa tsa kgale, le sheba boemo ba ditaba jwale, le re fa hore na ho tloha mona re ya kae. Momamedi Jesu nka boemo ba hae jwalo ka moprista ya moholo ya kenang hang fela ka sehalaledi-sisong. Ha kene ka dinamane le diphoko, ha kene ka melora, mara o kena ka madi a hae. Mme madi ana a tlo lefa molato o reng ho phethehile. Mongodi a bare hobane ya sakang a etsa sebe, Modimo mo entse sebe ka baka la rona, re tle re bewe ba lokileng pela Modimo. Ho phethehile. Momamedi mo o dutseng teng, o ka ipotsa hore na ho phethehile eng. Diafangkgedi tsena di le 4 ke moefangkgedi Johanne fela ya ngolang lentswe lena ho phethehile. Hobaneng e le moefangkgedi Johanne? Ke hobane ha qala efangkgedi ya hae o re qalla tshimoloho, mme ha e qetella o tlameha hore fa pheletso ya ntho e qalehileng. Mme ore mongodi momamedi wa ka ya ratehang, ha dintho di se di le tjena, o re ho phethehile. Ke nna ya lefang tshwarelo, ke nna ya le fodisang. Ho phethehile eng? Mosebetsi o ntatae a mo rometseng ho etsa, o entse ka botshepehi. Le ha dutla madi, mmele o tletse mathe, ke mosebeletsi ya sa lahleleng taolo, ke mosebeletsi ya sa ngaleng mosebetsi pele ya o qeta. Ke ka ho ya fangkgeding ya Johanne ya reng e ka kgona ke etse mosebetsi wa ya nthumileng. Letsatsi le soka le dikela. Ho phethehile. Boprofeta bo bueileng ka yena bo phethehile. Ho batla le ho pholosa ho timetseng ho phethehile. Ho ba konyana e tlosang dibe tsa lefatshe ho phethehile. Ho kgutlisetsa motho sebakeng sa hae le taolong ya hae ho phethehile. Momamedi, Moshe o botsa Modimo potso hore ha ba mpotsa hore wena o mang ke reng, mme Modimo a araba hore o ba jwetse hore nna ke nna ya leng teng. Empa phetolelong ya Seheberu e bolela mantswe a reng ke nna ya teng, ya tla ba teng. Mme Johanne o mo tlisa jwalo ka motho ya o itseng o tla ba teng. Ke ka moo a re fang sebopeho sa dipopeho tse supileng ka Jesu hare. Ke yena bohobe ba bophelo, ke yena lesedi la lefatshe, ke yena monyako, ke yena modisa ya molemo, ke yena tsoho le bophelo, ke yena tsela le nnete le bophelo, ke yena sefate sa nnete. Ho phethehile. Basamaria ba neng ba emetse Mesia ya bitswang Kreste, ba mmone, ba kopana le yena. Pasekenyana momamedi, maemo a tshwane le dipaseka tse ding. A sa ya hore o ipelesitse malwetse a rona, o inkela mahlomo la rona, a the o hlabetswe dibe tseo re di entseng, a tetekwa ka baka la makgopo a rona.
o nkile malwetse a rona malwetse a fe lengwalo la Deuteronomy 28:22 lentswe la Modimo le ka baka la ho se utlwi Modimo a re ke tla le otla ka lefu la matshwafo le lefu la feberu le fudisang ka pabo e tjhesang lefu lena le bitswa corona matsatsing ana mare Jesu o eme jwalo ka the last stand man se fapanong hore ke nka le molato wa makgopo a bona o phethehile o bolela hore yona yena nyotshwenya a moroki a re le tseo tantileng o sere di matla ke dintho fela tse nyathoha Jeremia o botsa potso mo mamedi wa ka ya rata o re na ha una setlhare Gileade le ngaka teng e ka phekolang leqeba la moradi wa setjhaba saka setjhaba se a kula ke corona Jesu ya madipake a re nna ke tlile hore bana baka kapa dinku tsa ka di be le bophelo mme di bobone ka o phethetse o phethehile o phethehile o phethehile lona ka re ha o etsahale o tla etsahala o phethehile o phethehile Satane o hlotswe pontshong le pepenene le ha e ka ba Satane o nahanne a re no ya ditshebeletsong a nahanne hore morena wa rona baseka ya hae tla feila o ya maka sebete ya re o phethehile molato wa ditlolo o patetswe ka botlalo Modimo wa o hlonolofatse a o phethahatse lefu le o tshwereng a o phethahatse o ya ka moo o labalabelang ka teng o phethehile ka Kriste morena wa rona amen. Jesu hobane a meketse ka lentswe le leholo a re ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao itse hobane a rialo a nehela moya ke a o dumedisa momamedi wa tshebeletso dilemong tsa 1790 diahelong tsa sesole ho ne ho sena tshupanako ho ka ba tsosa le ho ba bolella ha ile nako ya ho leba lapeng ka mora nako ya mosebetsi ke mona mo ho ileng ha qalwa ho sebediswa seletswa sena se bitswang trompeta me hona le mekgwa e mmedi ya bohlokwa eo phalana ena e neng e lokela ho letswa ka ona wa pele ke phala e neng yella ka madungwadungwane horeng ya bohlano e neng e tsejwa jwalo ka reveil e leng phala e neng e tsosa lesole ho le bolella hore jwale ke nako ya hore a lebe mosebetsing futa wa bobedi wa phala e neng e kgabola e ne kgabola thapama ha le sunya nko mobung hore a bohlano ha e fitile ka metsotso e 30 mme yona ke e neng e tsejwa jwalo ka last post kapa phala ya ho phethela moruti ntlatseng yona e ne bolella lesole hore jwale ke nako ya ho oroha hobane jwale shift e wetse ho phethehile jwale re kena nakong ya ho konyana e nehela moya matsohong a monga yona re nakong ya ho thabeng ya mehlware ka mora last post ho fanwang ka tlaleho lebotho lena ha le ya night shift le lebeletse raparoto e tswang ofisiri e ka sehlohong
ho ba bolella tse etsahetseng motshehare. Nako ke ya mantsiboya. Ena ke nako ya ho ka tlwaelo Jerusalema. Moketeng wa Paseka e neng e le nako ya ho hlajwang dikonyana tsa sehlabelo ka yona. Empa kgetlong lena dintho ha di tshwane le maoba. Konyana e nngwe fela e laketlileng sefapanong. Taba tsena Paulosi o bua ka tsona lengolong la pele la Bakorinthe ha re hobane Paseka ya rona e leng Kriste e hlabetswe rona hore re tshwarelwe leeto la tshotleho, mahlapa le lenyatso. Jwale le fihlile bokgutlong ha trompetana la spostilla ha lesole le lemoha hore ke nako ya ho ya hae, mme le kunya ke mobu moya o kgutlela ho monga ona. Lentswe la bosupa momamedi wa tshebeletso ke le hadingwang le tswang mantsweng a Mopesaleme. Ntate, ke nela moya wa ka matsohong a hao, le ha mmele o tla arohana le nama. Jesu o santsana le taolong ya moya. Ho ke hlokahala hore Maria ma Jesu moruti lekota mo le morutuwa yona nga morata ba kgutlele thabeng yena ba re ba tlo batlana le moya wa Jesu. Ke hlokahala ba batla ngaka ya methogo ba re o tlo tsongwana le moya wa konyana. Ntate, ke nela moya wa ka matsohong a hao. Ke mona tlasa sefapano sena mo ba ileng ba arolelana diaparo tsa hae ka ho di laola ka lotho, empa moya ona ba sitile ho nka. Ntate, ke nela moya wa ka matsohong a hao le ha o hlokehile hore ke ba tshwarele. Ke yona moya ona wa tshwarelano o ileng wa etsa moruti Nambula a ba tshwarele. Ke ile ka ba kopela tshwarelo. Ke bile dipakeng tsa disenyi tse pedi. Moruti Mafojane ba kgoshedi e mong a kopa hore ke mo hopole ha ke kena paradieseng, ka hopola hore moya wa ka ke moya o kopanyang. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Bomme le bontate, o tjho jwalo le tlasa sefapano kajeno. Moruti Ledimo o re nna ke ile ka kopanya ngwana le mmae ka re ba tsamaye mmoho. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Afrika Borwa re nakong eo moya o batla mo o tla phomola teng. Le ka hara leeto lena ho bile le nako ya o ka yona moruti Lakaje a neng a nahana hore o tlohetswe, empa moya ona ha wa ka o tlohella. Le ha lefatshe le ne le ntlohetse le tswile ho nna, wena ntate ha wa ka wa ntlohela, hobane moya wa ka e sa le le taolong ya hao. Ntate, jwale ke nako phala ya ho qetela, last post ya lehodimo e kgabotse. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Leetong lena la sefapano ile a fihla nako, ho ile a fihla nako moruti Majwa Lenyora lefatshe ha le lokela ho neha metsi la ntlela ka politiki ya Basamaria le Bajuda, empa ke yona moya ona wa ka o bile le kgotso ho bona. Ebile lona lefatshe lena le hlokang kutlwisiso la qetella le nkgaqisa nyoko e tswakilweng, empa sena ha sa ka sa thunthetsa le ho ama moya wa ka. Le ha lefatshe le dubile nama ya ka, empa moya ona o santsane o feletse. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Ho na le nako momamedi wa tshebeletso ya molelwa ka hara leeto lena la sefapano yeo ka yona Jesu a ileng a phethela tsohle, le ha o se o phethehile, empa moya ona o ne o ntse o dutse nameng. Jwale ke nako ya last post, trompeta ya ho qetela
e mo isang hae ha e lla lebitla le kgoranama empa moya ona o kgutlela ho ntate ho na le sefela seo se hlopha morutimase sa diletswa tsa banna ba aparang uniformo ha nako ena e fihla ya last post ha note ya ho qetela e otla o utlwe ba re sedilaka mponesetse tsela ke tsamaye ho lefifi hape ho sebaka ntsamaise ha o le teng ke tlala ke matla ha ke batle tsebo ya ntho tsohle wena o ntekang ntate ke nehela moya wa ka matsohong ha ke kgetlo la pele moafrika borwa ka mora dilemo tse 2020 ka mora Kreste motheo wa lefatshe o peperana o sisingwa ke kokwanahloko ya COVID-19 lefatshe leo ka bosiu boo lesela la tempele la kgapwa ka lehare empa ha e le moya wa Jesu hona o santsane o bolokehile moprofeta Zakaria ha bua taba ena hantle o re sediba se tla ba teng ka letsatsi leo se kolotsweng ntlong ya Dafita le baahi ba Jerusalema ho hlatswa dibe le ditshila lentswe la bosupa momamedi wa tshebeletso ke lesedi ke thapelo ha se mantswe ohle a sefapano ao e leng thapelo ena ke thapelo e kwalang tsela ya sefapano ke kodi ya malla ke trompeta ya ho qetela yeo ka yona re hlokang kapa re sa hlokeng mo re khumamelang momedi wa tshebeletso ha e hloke o kwale mahlo ha e batle o phuthe matsoho e kgutshwanyane fela ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao le a thapelo e le ntho ya bohlokwa ho mokreste mong le e mong empa ho na le nako ya mahlonoko ya koduwa ya qomatsi ya COVID-19 tse hlokang mokreste a howe le ho rapela ka mantswe a makgutshwanyane ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao ha letsatsi le fihlile bokgutlong me re tla robala re sena bonnete ba hore re tla tsoha re ntse re phela mohlomong lesedi mollelo ka maqhubuana le fihla ka hara lapa la hao o lebeletse diteko tsa hao re di kgutla di reng ka mora hoba kokwanahloko e le etelela pele ha maphelo a rona a hlaselwa mme o se nako ya ho etsa thapelo e telele re sena bonnete ba hore re tla tswa re phela ka hara 21 days ena re re fela ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao e be nna le lona mohla trompeta ya qetelo e kgabolang re tla be re le hokae moya o tla be o le jwang e be re tla fumana sebaka sa hore le rona re re ntate ke nehela moya wa ka matsohong a hao ho na le batho bao ha re feta ka mmila ya N1 re bona difapano di beilwe le ho hlongwa mathokong a tsela seo re ipotsang sona ke hore ebe batho bana meya bona e ntse e solla mona kapa ba ile ba e laeletsa ho morena ntumelle ha re kola mantswe a le mo sena ke o botse wena o no soka o etsa qeto moya wa hao o beletsa ho mang ho na le ntho yeo ke batlang ho hopotsa yona bosiung bona ke hore motho ya sa tsebeng safe ya moya wa hae o lahlehile hana bophelo re maotong a sephapano hora ena ke hora ya bofifi re mateanong a tsela mo modumedi a lokelang ho etsa qeto ka bophelo le bokamoso ba hae re nakong eo ka yona motho ya neng a ntse a etsa metlae ka lefu lena a kgutle
a ipatle a ipatlisise hore a itjhebe seiponeng sa moya hore na moya wa hae o bolokehile. Ho na le batho momedi wa tshebeletso ba tsamayang ba nana ba na le moya ka hare ho bona athe ke moya o ditshila. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao ho wena momamedi wa tshebeletso ya lesedi hore na moya wa hao, moya wa ngwana hao, moya wa baheno o batla hore o tle o nehelwe kae pasekeng ena Kreste konyana o re siya ka lentswe le le leng last post ya lehodimo. Ntate, ke nehela moya wa ka matsohong a hao. Hau wa Morena Jesu Kriste, lerato la Modimo Ntate nakong ena e mahlonoko o ko aparela Afrika Borwa.